Šta mi se sad ovo javi? Čekaj, zar nismo već pričali o ovom? Dokle više s ovim reklamama? Face ih je prepun. Zašto ponovo ulazim ovde? Nemam ništa pametno. Gubim vreme. Kao što i svaka velika priča počinje sa knjigom, tako i naša. Od kada je čovek znao za sebe, imao je potrebu da beleži pojave i dešavanja. Prvo u formi slike, a zatim postepeno i u formi pisma. Kako je vreme prolazilo, pismo se razvijalo sve više, pa tako i priče i knjige. Kroz razvoj priče i knjige razvijao se i čovekov pa i sve oko njega. Međutim, mnoga dešavanja su usporavala taj proces i često su velika naučna saznanja ostajala samo slova na papiru. Veliki filozof Francis Bacon rekao je da je znanje moć. To je tačno, ali samo ako se znanje primeni. Moramo se fokusirati da kroz edukaciju i razvijanje istog postanemo svesniji našeg okruženja, ne bi li osigurali sebi i svima oko nas svetliju budućnost koja trenutno nije takva. Ljudi, kako napravimo sa scenarijima? Evo, dobro. Evo, ja sam ovde baš sad završio tvoj deo, znači pričat ćeš ovde o Leonardo da Vinci, njegovim izumima, dostignućima i tako dalje. Okej, može. Ajde, hoćemo da krenemo? Hoćemo. Ajmo. Jedan od prvih velikih izumitelja je bio Leonardo da Vinci, koji je svojim genijalnim izumima i nacrtima u mnogome uticao na razvoj ljudske civilizacije. Izumeo je mnoge uređaje mašinske tehnike, uključujući i vojnu tehnologiju, avion, helikopter, podmornicu, kao i bicikl i neku medicinsku opremu. Međutim, nisu imali svi pristup knjigama kao Leonardo. Ajmo, šta je dalje? Šta je sledeće? Ništa, sledeće ide Luka i on treba da priča, da razvija priču o klimatskim promenama. Iako je u periodu u kojem je živeo mnogo toga bilo zabranjeno i kontrolisano, Leonardo da Vinci je svojim bistrim umom i dovitljivošću uporno radio na svojim idejama koje su bile ispred njegovog vremena. Koliko je pažnje posvećivao svojim delima i izumima, najbolje govori čuvena slika Mona Lisa, koju je slikao 13 godina i koju je prvi put pravilno primenio sfumatu. Baby, I'm gonna leave you. Đorđe, dođi da se dogovorimo oko teksta. Ajde da vidimo. Ti sad treba da napraviš prelaz sa Leonardovih dela kasnije na Teslina, tako što ćeš reći, kao na primjer, da nije bilo osoba koje su nastavile njegov rad, sve što je on izmislio bilo bi uzaludno. Znači, na tu foru ćeš pričati i onda kažeš, primjer je naš veliki naučnik Nikola Tesla, odrastao je u teškim uslovima, ali ga je želja za znanjem izvela na pravi put. To će uglavnom biti tvoja linija govora. Šta misliš o tome ti? Pa, sviđa mi se, dobra ideja.
Ja bi možda dodao da baš nabrojimo te neke izume koje on pravi, ne znam, Teslin transformator ili naizmeničnu struju, ili prenos bežične energije. Sasvim okej, da. Ajde. Da nije bilo osoba koje su nastavile njegov rad, sve što je on izmislio bilo bi uzaludno. Primer je naš veliki naučnik Nikola Tesla. Odrastao je u teškim uslovima, ali ga je želja za znanjem izvela na pravi put. To je bio dugačak i težak put popločan revolucionarnim izumima čiji se odjek i danas čuje. Nikola Tesla nije izmislio struju. On je usavršio njen prenos i eksploataciju kroz izume kao što su naizmenična struja, električni motor, Teslin transformator, bežični prenos energije itd. Kada smo kod bežičnog prenosa energije, Nikola Tesla je shvatio da u prostoru oko nas postoji neograničena besplatna energija, koja se može prenositi transkontinentalno uz pomoć specijalnih tornjeva. Korišćenje besplatne neograničene čiste energije umjesto nafte zvuči utopijski, ali nije tako. Osim što je moguće, preko je potrebno. Nafta se prožima kroz praktično sve aspekte današnjeg života, naročito kada je u pitanju transport, grejanje domova ili drugih objekata. Nafta je korisna, ali i štetna. Nije besplatna i ograničena. Dakle, treba je zameniti. Naš veliki naučnik Nikola Tesla napravio je prototip svog izuma, kasnije nazvanog Teslina kula ili tora, neposredno pred početak Drugog svjetskog rata. Kada je prvi put upalio isti, uzeo je sijalicu i udaljio se na nekih 100 metara od tornja i stavio sijalicu u zemlju, nakon čega je ona zasijala. Bio je zadovoljan rezultatom, ali je znao da može bolje i nakon nekoliko modifikacija otišao je ponovo u polje, ali ovaj put je sijalicu držao rukom u vazduhu i ona je sijala. Nažalost, njegov projekat nije dugo zaživeo, zbog Drugog svjetskog rata, njegov sponzor je sav metal od tornja pretopio u oružje. Svedoci smo globalnih klimatskih promjena, čiji su uzrok razni faktori, među kojima je ranije pomenuta nafta. Nafta je problem zbog toga što se sagorevanjem iste stvara velika količina ugljen dioksida, koji je štetan ne samo po ljude, nego i po ozonski omotač. Ozonski omotač je naša posljednja linija odbrane i atmosferski sloj koji štiti zemlju od radijacije i pregrevanja. Pregrevanje zemlje dovodi do topljenja glečera. Topljenje glečera do izumiranja određenih vrsta organizama čijim se odumiranjem remeti prirodni balans. Na primer, odumiranje planktona koji na prvi pogled deluju nebitno, sve dok ne čujemo da proizvode 50% kiseonika na zemlji. Sve se ovo može izbeći, međutim to nije slučaj. Neodgovorni smo prema svom okruženju. To mora da prestane. Nešto sam razmišljao o ovim ljudima o kojima smo snimali, o tome šta su oni postigli, meni je to prosto fascinantno. Jeste, ali još fascinantnije je to što je Tesla sve to zamišljao u glavi, sve te njegove skice i sve to. Ali baš je imao dobru moć vizualizacije. Ali oni nisu imali ni manje ni više vremena od nas. Nisu imali ni tehnologiju. Ta tehnologija nije postojala, ona nas sada okružuje. Mora da su oni zaslužni za to. Mora da su bili veći umovi. Ali čekaj, nismo ni mi loši. Pogledaj šta smo radili u 4 zida. Upravo si,